Yes, kamenye mbifurize igicamunsi kiza kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo kiza kuri utwo mu masaha ya mu gitondo iraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Yes, hano mu Rwanda rero turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 28 z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana yuko turimo turagenda rwose nyamuneka dusatira rwose uku ni kwezi kwa karindwi. N'amakuru rero tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ngira ngo rwose murabizi ko twebwe tuba turi mu gihugu cy'u Burundi nyamuneka tuba tugikomeje kugenda tuhashinga amataka mu buryo navuga yuko budasanzwe. Tugiye kuba rero dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye by'umwihariko. Yes, ariko mbere na mbere nyamuneka murabizi iyo ngiye rwose kwinjira mu makuru ndabanza nkasuhuza abantu badukurikira by'umwihariko baba bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko hari abantu badukurikira rwose bari hirya no hino ku isi baba bakeneye kugira ngo tubanze tunabatiriyamo. Tubaye ikaze rero kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi rwose nyamuneka bakaba mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kongo, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi mu bice byo muri Kolini Mujejuru, Kolini Munanira, Kolini Murangara, bari muri Kolini ya Tongo, ariko kandi bari Bubanza mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'ahandi yagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze Malawi, Zambia, Zimbabwe, South Africa, tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, abari mu Burayi, United Kingdom turabakiriye, ariko kandi bari Amerika, Ububiligi n'Ubufaransa, bari no mu ntara gatatu diaspora ayo Canada, tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, birumvikana rero ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ari nayo mpamvu nsaba kugira ngo muze kunyemerera mube tayari rwose nyamuneka ibi bintu tubyinjiremo gatanu kuri gatanu muri rusange. Yes, twirukanse cyane no sinibutinde ngizo ingingo z'ingenzi nyamuneka turaza gusimbukira by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, turebe ikijyanye na deployment by'umwihariko ikomeje kugenda iba muri bice, ikaba ari deployment yamaze kuba rwose ikorwa n'abarundi mu buryo bukomeye cyane, mu gihe intare zasiramwe zimaze iminsi zadeployinze abakomando bagera ku 1500 hafi mu misozi rwose icungamiye uyu mujyi, nako special force y'abarundi yamanutse ku bwinshi. Turaza kubikomozo by'umwihariko kuri ikote turebe situation gazite bimeze bite. Ese uwitwa General Neva mwamenye yuko ubu tuvugana nyuma yo guhunga igihugu cy'u Burundi akagihungira mu gihugu cya Tanzania, ariko nyuma tukaza kumenya amakuru yuko yayiserekera muri South Africa kwa Cyril Ramaphosa yamaze kuba agaruka mu gihugu. Hari inama y'igitaraganya yakoze, ariko iyi nama ikaba yitabiriwe na bamwe mu bantu bakomeye by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, ikaba ari inama ririmo n'umugaba mukuru w'ingabo. Turaje tubabwire ibyavugiwemo. Ese ni iki uyu mugabo araza kurekura cyangwa se araza kugomya n'ubundi ahangane mu matora anateganyijwe mu mwaka wa 2027 dore yuko ay'abadepite yo yamaze kuba asoza muri rusange. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, muraza kunyemerera dusimbukire i Bujumbura turebere hamwe icyitwa abasirikare bagera kuri 3 bafashwe, ariko abasirikare bikavugwa ko rwose nyamuneka batazwi. Hari abatangiye kuvugwa yuko ari intasi zishobora kuba zirimo zagerageza ibishoboka byose kugira ngo uyu mujyi wa Bujumbura ube wavamo, cyangwa se icyitwa za kudeta tumaze iminsi twumva zimugwanurwa zibe zaba. Ngira ngo ibi tugiye kubyinjiramo muramenya byinshi byishima. Turaza gusimbukira by'umwihariko hano za Kirundo turebere hamwe ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe, ndetse ikaba ari imyiteguro navuga yuko irimo iragenda iba, ariko ku basirikare bari kuwohereza ni mu gihe kandi mu ishyamba ry'ikibira abagera kuri 600 izi zikaba ari FDL zivanze n'imbonerakure, nazo imyitozo zimereye nabi. Aba nabo rwose ngo bakaba barimo baritoza kuba bajya muri RDC, tugiye kuba tubyinjiramo. Turaza gusimbukira by'umwihariko ahitwa Zambandaka ni mu kigo cya gisirikare, turebere hamwe special forces zigera ku 6,000 zikomeje imyitozo, ndetse hakaba harimo rwose ngo n'abaparakomando bamwe bamanukira mu mitaka. Abangaba bakaba bakifashishwa mu gihe mu mujyi wa Uvira rwaba rwahinanye. Turaza kubyinjiramo, turaza
kwinjira muri CNDD-FDD abitwa ba Rebellion kuri yo bakamejeje. Uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD arimo aragenda agaragaza ko rwose atarimo arishimira iby'ubutegetsi buriho. Turaza kugaruka ku witwa Gervas Ndirakobuca wakunze gutazana kugarika abayikojeje mwibaba ryawe no abicishe ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, aravuga ati never biraza kugorana kugira ngo amatora ugomye uyibe. Ibintu mwaba turaza kubikizwa n'iki. Turaza kwinjira ku witwa General Guillaume Bunyoni, uyu nawe ari muri gereza ariko hari byinshi arimo aratangaza. 5/5 utari wakora subscribe rero nta kindi usabwa, kora subscribe kugira ngo ibintu tuze kuba tubyinjiranamo uburyo navuga yuko budasanzwe. Ubu tuvugana nje namaze no kuba rwose deploying, sinzi nimba mubibona yuko location namaze kuba nyihindura neza rwose, babwira ko ubu namaze kwigeraho kuri tele. Namaze kugera kuri tele ko bibera. Ushobora kwibaza uti mbereye mu kaye gato, ariko umenye yuko rwose mu rundo nkurikira iwanyu namaze kugusura cyane. Yes, birumvikana rero by'umwihariko reka ibi bintu tubyinjiremo tubive imuzi n'imuzi. Ikibazo nuko cyakirimi cyabo ukuntu bakigweka kiri bunamira, ariko nyamuneka ndaza gukora ibishoka byose kugira ngo iki kirimo nze kukimenya. Reka ibi bintu duhita tubyinjiramo, ariko duhere ku nkuru yo witwa General Neva. Uyu Neva bakunze gutazira Neva, ariko amazina y'inyakuri akaba bamwita Evariste Ndayishimiye. N'umwe mu bagabo bari bamaze iminsi bari mu buhungiro, ngira ngo impamvu murazizi twagiye tuziganiramo. Amaze gutoroka icyo nakita no kwicwa inshuro zigera kuri 3. Uyu mugabo rero muri ibintu bijyanye no gutoroka kwicwa kwe, amakuru namaze kwakira akaba yemeza ko ngo isaha ku isaha ngari umwe mu bantu ngo bashobora no kuba rwose ngo bagira gutya nabo bagakora igishoboka byose kugira ngo ugishaka kumwica nawe abe yamwivugana. Amakuru rero namaze kwakira atariho ivumbi, amakuru atari ivumbi nayike, ngo nuko rwose uyu mugabo wita General Neva ngo impamvu nyinshi zimo ziratuma ahungira mu gihugu cya Tanzania, ariko ugasanga kivemo yerekeza muri South Africa, ngo ari impamvu yo gushaka n'ubufasha, ngo kugira ngo uyu mujyi uvira mu gihe waba ufashwe, ngo rwose ngo ibi bihugu bizatabare, kuko rwose gafite ubwoba yuko ngo Red Tabara izahita yambukiranya ivuye ku butaka bwa RDC igahita yinjira mu gihugu cy'u Burundi. Nibwo bwo bafite, kandi Red Tabara ivuga ko igomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi ubutegetsi buriho butakibarizwaho. Birumvikana. Nukuvuga ngo rero ibi byamaze kuba biteza ikibazo gikomeye cyane. Inama y'igitaraganya rero ikintu cyatumye iyi nama iba. Inama y'igitaraganya yabaye kubw'impamvu z'uko uwitwa General Clement Niyongabo akaba umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ngo na n'ubu uwitwa Neva hari byinshi gikomeje kumukemanga byo gushaka kuba yagira uruhare by'umwihariko muri kudeta ishobora kubaho isaha ku isaha mu gihugu cy'u Burundi. Icyo ni ikibazo gikomeye. Ibyo biri mu byatumye atumiza inama igitaraganya, ndetse bikaba ibyo yaramaze iminsi itari mike yigaho. Ikindi gikomeje, ariko de mwibuka yuko mu kanya ndaje mbasigira mu musesenguzi wanjye, ndaje mubasigiramo nyamuneka mu kanya. Ndabizi rwose hari abamukeneye, murabizi ko akora avuga muri Ukraine, akavuga no muri RDC, ariko no muri Afurika muri rusange, tutibagiwe n'igihugu cy'u Burundi. Ndaje mu kanya ndaza kuba musigiramo. Yes, n'upfango rero ahangaha ibintu bikomeje gukara, ariko ibi reka tunabivaho tugaruke gato kuri Special Force ikomeje gukorera imyitozo mu kigo cya gisirikare cya Mbandaka. Rwose imyitozo irarimbanije, ndetse abagera ku 6,000 nibo bagomba gupasinga mu gihe kingana n'icyumweru kimwe, ariko bakaba bari bamaze igihe bakora. Abangaba barimo ngo mu gihe byabikomeye bakaba bakitabazwa muri RDC. Ibi ntabwo ndi ubitindeho gato cyane, ahubwo ikindi kintu mugomba kumenya ni uko mu mujyi wa Bujumbura intasi zafatiweyo, intasi n'ubundi barimo barashinza ko ari iz'u Burundi, ariko izi ngizi ngo zikaba zikorana na Red Tabara. Abandi bakavuga bati nyamara izi ntasi ni za M23.
barimo barakora buri kimwe cyose ahubwo kugira ngo bamenye amakuru y'ingabo abarundi bari kohereza. Ubu rero nyamuneka ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka binagarukwaho. Reka mbanze mbaho umutaramu agira icyo ababwira, ndaje mu kanya gato. Dutangure n'inkuru zivugwa mu isi. Aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi ni ukuvuga ngo aba Israeli n'Abarabu. Barabu bakomoka kuri Jafet bose na Shem n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi, Ukraine nayo nyine iyobowe na baturuka kuri Abayisirayeli. Buriya perezida wayo ni umuyuda, abatabizi. Hamwe na Russia nayo nyine ikomoka kuri Jafet, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa, aribo Shemu bakomokako na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli. Hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni Abarabu, ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari Abanyafurika, imiryango y'Abanyafurika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira, niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru ahagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo Barabu n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, benshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turikiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetite. Rero ntitwari turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana, kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial. Mbega n'indazoyobora le Nouvel Ordre Mondial, tugereranije turavye la prophecy ni Uburayi, ariko uravye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy Uburayi, icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial, kandi izi ntambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera
ku kintu kivugwa ngo hakeneye icyo twokwita nouvelle ordre mondiale kuko iyahoraho iriko irarengerwa n'amazi kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi aribyo twavuga ngo ni bo bapolisi b'isi ariko murabona yuko yaba Afrika bya bihugu by'Abarabu aribo Jafetite